Gdje ste bajići moji? Sad ćete da vidite, sad ćemo danas da menjamo na autu nastri. Ovo što danas menjamo negdje u principu 80% ljudi ne menja nikad skoro dok je auto kod njega. To je upravo što smo najavili ovo. Zbog ovih delova, zbog ovog dela konkretno, može doći do, da kažemo, prevrtanja auta, nestabilnosti auta. Pripremili smo sve, evo, dizeli se tu. O čemu se radi, sad ćemo pokazati o čemu se radi, šta menjamo danas, pa ćemo objasniti ukratko zašto ljudi ovo ne menjaju i zašto se kod nas to toliko ne radi. Evo vidite šta je ovo. Neki već možda prepoznaju o čemu se radi. Znači ovo su zadnji amortizeri. Zašto je potrebno zamenjati zadnje amortizere? Šta može da se desi ako se ne menjaju zadnji amortizeri kad su loši? Znači, kod mene tačno su propišali amortizeri, oba zadnja amortizera, i ja ostim da njega ljulja u krivinama, pogotovo nekim bržim vožnjama, njega, znači, ljulja ga levo-desno, udarci su mnogo jači nazad i tu trpi bukvalno opruga. Opruga sama koja je, znači, amortizuje svaki udarac bez, da kažem, tog prigušivača, tog uljnog amortizera. I može doći do pucanja opruge. Ljudi nisu svjesni, može doći do pucanja opruge u vožnji i bukvalno da klekne auto na stranu, zabije se opruga u gumu i dolazi do prevrtanja. Zato je mnogo bolje, ljudi i kad kupuju gume, recimo zimski, kao naprijed su stavljaju bolje gume, nazad loše, ne, nazad su jako bitne gume zato što nemate kontrolu nazad, znači naprijed imate kontrolu na volanom, nazad nemate kontrolu nikakvu, tako da su jako bitne i gume zadnje da su dobre, da auto ne bi klizao, plesao i tako dalje, tako je i sa ovom oprugom amortizera isto. Ako vam je loš amortizer zadnji, a 90% auta ne provjerava nikad te amortizere i loši su, znači bukvalno rizikujete da vam pukne opruga u vožnji, da auto klekne, da se zabije opruga koja pukne, zabije se u zadnji točak i bukvalno blokira ga i dolazi do prevrtanja. Druga stvar, zašto kod nas ljudi ne praktikuju zamjenu zadnjih amortizera, iako su loši, jeste zbog cene. Cena jeste da nije mala. Varira od proizvođača do proizvođača, ali u principu cene se kreću negdje od 3, 4, 5, 6, 7, 8 hiljada po komadu, zavisi od proizvođača. Mada ni to nije problem, ćemo ostaviti ovdje gdje ja naručujem delove i gdje možete kupiti dosta povoljne delove. Delove koji su u, da kažemo, kvalitetu, tako da ljudi moji, idemo prvo da skinemo točak. Evo, morali smo preparkirati auto, pošto tamo je bilo malo teren, neravan. Pa smo došli na drugu stranu, skinuli smo točak zadnji, evo vidite kako stoji amortizer zadnji, vidite gdje je opruga, a gdje je posebno uljni amortizer, drži ga šaraf 1, šaraf 2, vrlo jednostavno, bolite kako propišao. Ovo je to. Ja ostim da nazad malo tuče, malo ljulja, ali kao i svi normalno, tako. Može to još, negdje je zvezda šaraf, negdje je običan, ja sad ne znam da li ću naći, imam do 16 zvezdu, probat ćemo s nekim drugim, neki da smo na Fiatu menjali, isto je bila zvezda, ali smo radili sa običnim, znači običnom gedorom nekom smo našli, nevjerovatno je pasala, znači šaraf nije proklizao uopšte. Pokušavao sam naći, ovo je neka, ja imam do 16, imam do 16 najveću zvezdu gedoru, ovo je neki 18, 19, 20, ne znam nije koji je broj. Pokušavao sam naći drugi set, sad malo preuradnjama, ali nigde ga nema. Može samo da se poruči preko interneta, ali ja nemam vremena da čekam to. Tako ćemo probati s nekom običnom gedorom da skinemo ovo. Nadam se da toliko nije zapiklo. Bajići moji, ako kupujete polovan auto, obavezno koristite Car Vertical vodi jednu kompletnu istoriju polovnih automobila, znači iz Evropske unije pa sve do dan danas, da je dirana kilometraža, kolike su štete bile, ako je bila šteta na autu, dobijete sve slike, znači dokumentovano na svoj telefon,
bukvalno sve informacije koje su bitne za vas kad kupujete polovan auto. Uz pomoć Car Vertical dobijete sve na svoj telefon. Znači samo uz pomoć broja šasije, ukucate tamo broj šasije i dobijete sve informacije na vaš telefon. Uz pomoć koda ROG imate dodatnih 30% popusta na kompletan izvještaj ili klikom na link ispod videa također dobijete 30% popusta na kompletan izvještaj. Znači kad kupujete polovan auto, da vas glava ne boli, koristite Car Vertical. Evo vidite, iako je zvezda šaraf, našli smo Gedoru 14 koja paše. Znači, sad ću vam pokazati. Znači obična Gedora 14 i ona pasuje fino na, evo vidite, na ovaj. Iako je Torex, znači samo ga treba namestiti fino da uđe i sigurno odvrćemo. Donja je veća, donja je neka 15, 16. Sad ćemo da vidimo, možda 17. 16 ipak. Samo da vidimo da li mi je 16, ovdje jest, tu je 16, evo 16 je ovdje. Donja će biti 16. Rodilo. Tako da ne morate uopšte imati profi alat, sve se može riješiti, sve se može iskombinovati, samo treba volje i malo kreativnosti i rješavamo sve. Imamo račnu, idemo skidamo amortizer. Vidite ovako, da smo odvrnuli gornji šaraf. Znači počeo se odvrće, lagano. To bi najbolje bilo pneumatskim pištoljem modernim, a pošto mi nemamo pneumatski pištolj, koristimo obični udarni čekić, tako? Nema druže, treba samo snaći. I samo lagano poslije odvrnemo. Ove kerovi se ovdje razlajali, jebi ga. Sad ćemo odvrnemo to. I kad odvrnemo ovo idemo u test vožnju, kad stavimo dva nova da vidimo kako se ponaša, idemo na džombu da probamo auto da se bolje ponaša. Znači ne moraš imati profi alat da budeš dobar majstor, druže, to je danas tako vrijeme došlo. Džaba ti, brate, profi alati, profi sve, ako nemaš, druže, znanja, džaba sve. Tako, ja mislim da ovi amortizeri nikad nisu zamijenjeni. Baš ću pogledati sad ga vidim. Tamo možda ima neku oznaku GM ili nešto. Obično imaju neke GM oznake njihove. Evo ga, oslobodili smo stari amortizer. Vidite kako to izgleda. Koliko je on, pogledajte ovo. Samo koliko je on propao, druže moj. On nema otpora ništa. Nula. Znači samo sabija. Bez veze. Evo vidite. Šta se sad dešava, pogledajte ovako. Sad kad smo mi otpustili amortizer, znači normalno da je osovina, ta zadnja pala, paf, malo dole. I sad imamo dva različite levele, tako nivoa, ali ćemo mi sad uzmemo drugu dizalicu, da malo našpanujemo ovaj deo, do nekog nivoa koji vam treba, gurnemo šaraf. Ako nemate dizalicu drugu ili nešto, uglavnom možete pozajmiti od komšije, od ovog brata, od strica, od bilo koga, ali tako, možete jednostavno panjem nekim našpanovati, podbaciti panjem ispod opruge ovdje da dignete malo na nivo koji vam treba, zavrnete dobro donji deo šarafa i tek onda zavrnete gornji do kraja. Znači nemojte popuštati ovaj dizalicu ili panj, šta god, dok ne zavrnete dobro oba šarafa, tek onda popustite stranu i to je to, onda možete vratiti točak i nema šta, onda je to gotovo. Prelazimo na drugu stranu. Evo kako ćete našpanovati donju deo strane, ja sam stavio neki klin pod znači oprugu. Stavite klin, malo popustite znači dizalicu i polako namestite na koji vam nivo treba, tako, da vam bude rupa na rupi i jednostavno
to je to, znači nemate uopšte da se brinete. Opet kaže sve rešivo, samo treba malo biti kreativan, čovječ, nije sve u alatu. Ima nešto malo i u kreativnosti, viš. Staviš čovječ šaraf. Staviš lepo šaraf. Malo vidjeti da li ti treba višlje gore, malo se treba podići, na primjer. Možda treba malo podići sada. Malo ga podigneš i najbolje ančtelovanje ti je to. Da vidimo sad. Mada. Ma idealno. Tako, na toj rupi i idemo zavrtiti šaraf sada. Zamijenili smo oba amortizera. Idemo sad na pravu mašinu. Kako se ponaša na džombi, malo da vidimo da li se ljulja da sada, znači u putu, ili će biti stabilno kao pegla. Ma da, ova stima da prelazim ovdje preko bankine, jedna je kod mene. Ma, nema toga više tik. Za neki koji ne znaju, ja sam inače profesionalni vozač, imam sve kategorije. Zato ja vozim u rikvrc samo na retrovizore, znači nema ono gledanja nazad, tako da ja sam vozio kamion jedno vrijeme, šleper. Tako da ljudi moji, profesionalnost radi svoj posao. Put je malo neravan ovdje na izlasku, ali da, odmah se osjeti do bolje. Evo namjerno prelazim preko nekih šlakti, nema tog ljuljanja više nazad. Zavežemo pojas. Mada, mnogo stabilniji auto. Dajći moji, kad kupujete delove za auto, koristite obavezno Auto Hub RS, znači imaju najbolje delove, najpovoljnije cene, ubedljivo na tržištu. Date tamo broj šasije, samo stigne vam sve na kućnu adresu, delovi su u full kvalitetu, po najpovoljnijim cenama, ubedljivo najpovoljnije cene. Ja kod njih već kupujem godinama delove, tako da stigne vam sve na kućnu adresu, ne pogrešaju su, date broj šasije, nijednom se nije desilo da je nešto pogrešno poslato. Auto Hub RS ako kupujete nove delove, tako da nemojte zaobići njih, odlični su cena, odlična kvalitet premium. Biće još dobrih videa, sutra sledi novi video, jedan isto jako dobar video i neke poklončiće smo spremili za vas sutra, tako da ostanite do kraja videa. Sutra pogledajte o čemu se radi, bit će nagrade, zapratite moj Instagram profil roglavi_jt, tamo će biti isto najave za videe,
najave za nagrade, sve će se dešavati na kanalu Roglavi, tamo će se dešavati, tamo će se objavljivati prvo. Tako da, ljudi moji, volim vas Roglavi, pogledajte i ostale moje videa na kanalu Roglavi, imate brda dobrih videa, svi su videi u saradnji sa profi majstorima, možete naučiti jako dobre stvari. Ovaj kanal je baziran na uradi sam stvari na automobilu, ne morate da plaćate majstore, možete sami da radite neke stvari. Ja garantujem nekih 70% stvari se može samostalno raditi ako imaš neko da ti pokaže, a tu sam ja da vam pokažem. Tako da, ljudi moji, volim vas Roglavi, zapratite Roglavu, like, share, subscribe obavezno i vidimo se nekom narednom videu. Ćao!